Shubor nakashlem jong Nausan Hima. Kashlem tray kam juga Deputy Commissioner ke East Khasi Hills kalara ki ke World Heritage Fortnight menta kesengi ke shiterek unok pra arhajar arpulai. Ya kani ke program na penong hanan polok shelong ha ke jingin danang gidkot ka VEC man ai jing pensha shikipat ba halor kamat ke bakongsan ke jing penek pensa ya ke umbam umdi. Layadan nang ru ke DC East Khasi Hills ke kong RM kurba ha ke balapan ko buram me khat waitri Village Employment Councils ke badan ha East Khasi Hills District. Haba ajing kerana kani kesini nak liang kokong kurba kaloong baki briu kila nang roy ki jaka puta kila nang selen bat ki om kiwa kila sedang banduna kumta kani ke program ka ailat ban penslur bakalong beran kam shibun ban penek pensa ya ke may mariang kam tam ya ke om. Ngabai uat balang ngabat kejat sinteng lungat Kulok babuk balang ngadu ya siap balang hawar Kibuki ini ki water structure ki bangin jir Ani kini ki telau bangin jir Kidai bandan rakin tikam ki belak pentrai lingba ki beriu Nani lingba ke engineering ke bangi omo Tihang ni kini keladon ki jingking Keladon kini ki jingtei ki maper Ban kampen baha ban pen itana ban niada ya telau But kami ka fulfill ru ya kata kriteria kan. But kabak klay kabak kampong san kalong ba kini kitulong kidai bandam ya ka value lani kabungi ong ya kijing mentoy kala ban ajing mentoy ya ka imla ka salang ba itipat ba ki basaw ka tabatan. Dai ba kata titik towards leki kidai ka famous tourist spot apo kari India ba ko wi gibuan. Kibri guan hangi kiwan bandung tika jingmi kajing soy langi ru kiyo ban penpaikan ba keterak sarkar forest ban penhabre ikan bat pi ba ka ai jing mentoy undi tang ka ai ka revenue undi ka ai ru ya ka atraku ikinongan teknikai kekeni ka jela ka jami bat kita kilai kali kriteria kidai gibala ha ada sarkar India ba ni so sarong ru ba ka jela jami kalong ka ba yo slap shibun bat milanong ba ka ba hepan nang babuntang haka ribro kowe lani ka pathai bro kowe ite ba ka sora kalong ka ka ba jurke usap ni ha pathai highest rainfall in the world no ti hapo sora kadon record ka ba la yo la bu world record ba niyo hadu kaan hajar millimeter usap haka shisna 12,000 millimeters but kumju rahni po lomba shlong lagunung iyo kumba hapo 1,000 millimeter rainfall haka shisna kani ka water body ne jingpulang kalang kumba arpo kundai hektar kabamut kumba nyong ekar ka jinglang hungni tikni ka jinglang ne kadon kam ya ka catchment ka ba lagunung munduna ya ka khatra arpo hektar ni ka catchment ini kaman ko masipusha nam tak ni gajin pelangum kan ni hadi tikipor kenma ba dang kan dia ada di si gibla iba tre ban perfekamu rebo hisnong kim pat ya tre idon bor gida reitat adin sausnya misalnya bakalaya mun sedang ban bor di si dan kali yang jongi ru kum ka si lai musian hausnya ha ka adanyo ada pra ngidang ngimpat supu ha idon ke bisi na ngimpat la kan sekam dai ta hadu usnam ajar ka lain sedang banyak satmat hati mugi kiyat sni ya member ya na do ajar kuwe tani ka ministry jong kadal national water mission mo na kata mission ba mission kili man ka po balai on mission mo naman ni meeting tigla so meeting na nga kila yasno si on be kata tin boleh ni ha don the commission namar ba kadon ke jing ba kadon ke jing ka bangi hap benetre kilomlang mo ibriot na tuleng ki department dun ka lang ba office ni ka sarkari ro way ni tri lang ba kipat ba namar mission bro ba kakam ni bantre tangki batre na ka office kam na ban ulong kiskin ba per nila yo i la pentre di post na tanado bangyo ya kata independence na kajing na do Henday ni siyampa ba teng kamdan ka kajing snow
belonging dan ni kajing snow kadai jong la jong pi ma ka jong na kita kajing snow ka silong ika kam serka but kunjo ru pun sien hakaliang jongi kalong ba ni shek duna brewi di halada ni duna ki brew dan ye trilang ni kham yo men sia but kunjo ru ila ban cover dan ila ban poi shaba ki snong ki thau ki jongi ban ai lang ka kajing ya ka pha ka jong ki kini ba ro ki program bangila le Kado Araja South Pa Lai Pasantali Department of Healthcare kila dia masih pakai kenya ke PHE kala identify dan adan ki kita ki domet badan South Pa Lai Pasantali ke Water Resource Department kasna ini spring dan ki FIP kata kala dan siaja sispa away ke Forest Department lalade ke jingtung ding jongka haki water bodies ki bala long specific da select long strategy na BRBA na ka scheme natural resource management so to ekatana natural resource management ba pi ki ni ba de jong kamariang ki ding se ki kumnong i penne pensa ka kadang kata ka scheme program natural rural mission Anang taru kadang sa soil and water conservation hamir kembali batay iba kami pentrimi ngamlit susyata amba nakaliang ko department soil ru kladan spot kladan yo total kalang araja sa spot like santali kita ki ibang national ba ki department ba pero kung kani kali kabale to ni sahaban celebrate ya kani ka program hakano kuno ka jaka kabadan god kabala pelat ya ka spaksna bat kum la batay ni datang artali siya kani ka thandu jangi ko we ka ni ko we de thalasken ni kremen satar ki celebrate kum ni hi mentasni ban khat lang ya bar ti biyo menta ka jingmat ban ni khat ya pi han ne ka long ban ai men siam ya pi ba pateng la pateng kin satip Mga IP si spas na minum dan siya mangipik badan menta tambah ikun kiksiw pateng jungi baro kisa pertu